feeling very swindled. No, I'm corny. Very short-changed, conned, and in equal measure is feeling very aggrieved. You see, yari agotumirwa thimu ni mwari ukoragwo kuria witagwo Canada. Yes. Smartphone. Atwite akaire mwari akamwira atiri. Na wangari ukimenye thogu ahuthagira thimu ino. Ekinya andu ikaimba kwa button. Katura ya Motorola C113. Eka murika ndio ikaraga ndio iba button. Na atoka ona tigane kuria ndi memory njega ri nigabutekire ndemwa nigagiikarite kau nigabutekaga na gotie kindu gikurituhagira tothiete handu gicagi wakora muno twendetwo ni andu aya kuru ti complicated na nikaiga mwaki akwira ati na mangara ni ukunjikira namba yakwa Nyogo sefira miande na miande ke mangara nukanyande kiranie mbondi cia icio cianyu okanyitaga okabokarigo ha and you know every button has 3 letters kogo okone MNO no okore ndau no mogoinye yes na koro we quite sweet yes todo adile oro kwaja wandike message nyandikira mwira ni twakinya kwaja uga switch kuma gathie cap yes na kare small letters kana gacokere namba kana kare ukoragira ni ukahoririe agura na ni nyua thomu ka wakirigwo ni thimu agora gazo tutia thome eu kapururi andu mamuna na yogo so ni na karori matuko ma tene kandikitwo hau kaburu betagwo mburu etagwo mburu yes no riwa kena ni kaburu agituye na thimu muhirigo ucio ni undu nakuo guciara ni gwa batari mwari ni aramutumanirie smartphone kumo Canada riu mundu urahirwo kibaru ya ku orient he muru we atigire kundu kuriku guku mwari ucio uria we kuria Canada wangari yatigire kimwana yake gikoro ithomagirwo uguo ikara na guka we no chuwe nikio kiraheirwo kibaru gya ku orient guka we kimwe riu haha ino yo paritagwo yes ino ndihinyagwo na hinya ino ni kuhutia tiga kuihinya ndi mentality ya kuihinya na wa smartphone ni na ameritairi tiga kumondora ukamenya riu ku exact the proper pressure ri ukeno ndihinyagwo na hinya ukeno ni kuhutia Ndiko hutia ndirahutia ngahutaniria twiri atiriri ni agithi kwa mbica akiri ndireona maundu maya riu nirakinyite kugia gathina aurre mori aramwira atiriri thimu rio na ndumeire wangariri iyaba ningeretie gwethwo na thimu ndirerwo ni andu to ni marakihura nyukwa makanira ndiranyitikana na ndekugeria kumenya thina niki no riu ndiramenya ni thina niki arerwo atiriri ugwika atiriri o jaki ucio ri umunengire ni kumenya uria gwika atia egwika nayo ikurorwo kana igitoro kwa fundi. In the meantime I'll send you some money in case of any repairs besha sigifatarania hatikere thina kou kwembura akwaro we okay here yes arakidengera jaki kagukawe jaki karika na thimu thiko ici ithatu na karamu cokeria thimu weka atia sawa na karamu ira fundi arenda ngiri ingi nenge 10,000 bob
Kare kirathukitie. Yeah, you see, how do you know the complaints cia kaburu ciri. Yes. Kao ngari ni karagisema ni no mwe wa family ori ko riu. Karake mwira thina wa thimu hari orari. Ni maraki aragiria na Jack. Aracokire kumenya thimu kiri arekite ri. Na nginya muka ndaramenya uhoro ucio ri. Maramikirite gatege. Flight mode. Yes. Oh, ne kiara hurirwe ka kuingira. Leo Jack the Ripper ri. Aramenyire ekwamba endie psychology. Ya gwikara nayo thiko cigana? Thiko ithatu nigetha kunenehia murimu. Irio gatege-ini. Kioneke ni rabatara guthie theater. Yes. Yoneke ni raina kindu gitao minor surgical. Kaburo gagitario karaiu atiriri. Thimu yaku irari u. Urabatio kuhutia. Oh, hau icokererie. Kahurire mwari karakarite muno. Wangari. You. Wandigira na mukora guku. Acha tigana inai. O moroguo omugire. Muikara na ku Canada. Ndirori atiriri Wangari. Ni ore waigwa ihutia re mwengiri 10. Ni athimo. Itoti aremwe. Kaburu ne kapore. Kaburati. Ukata we wacha hizo. Uko kiria gwikite ri. Mondo arihagia kiria oi. Nie ndirakuri guthondeka thimu ndirarihirie free. Ndirakurihirie kumenya nguhutia ha. Haria wino ri. Kosonda tio ndiarihia goro. Alafu hiyo na niamba ko difa kirathi kiu ya gufundithio ne kagu. Ona ithomo icio thomithia cia thimu kaci kare. Mukoro uyu. Ona nindamenyire kuhura na kwamukira. Macio mange nengumenya ndindimbe ya hiu. Tondo urathire gugikinya kumenyithia maundu mothe anga kota mundu mu university ne kurihagira. Arakonyirwo 10. Reiro yakwerario gatege. Kaundu ga kuhutia tu. Ihutia mwengiri 10. Igoro andu arakunoraga. Igiro kire igana. Ndiwe kanagenera mukamuka kamwate. Uria mwiranaga na ni muri. Igenda twetwo we. Ni ngara naguo. We ni oreia. Ni ko udire. Yitwe warairwo thimu no kiuga ni ndikaneo. Totigake iganane. Twekaga muthuri wa mucii niwe wina thimu. Ya goroi. Thimu ona kirathi kiu ndugicereirwo. Mearia na ndu wamenya kuthira thimu eno kaburu. Ndigithia nawe ngikunena na ndu ndungika. Eno no menya horo wayo we. Kiri yaguo mbia. Irio mucii ndirareheirwo sukari. Kaburu wani. Omurakenjiana. Nikio mwarimu arihagwo. Nikio igwa arimu magetia misara. Tondu riri nduri undu wi ko ni uroe hau uranegena harahutirio ni ko hutio kiri atia ukirahutĩtie wayo ni athie kuri mundu ungi riu amucenjerie pattern iria toyo ni muruwe Bana moya tara kana ndo meiru mbia hau ni akonywo nyingi ndeiro huga ihutia rimwe tu ya mwati aikone ndegere rio ri ndege cigoro na warigia ni tukuhitania nawe we aca rio mbia biu atiriri
mwendi gatungu ri na mwendi uthaka ndacayaga Ira inyanya na 37